otkrivamo kompletnu šemu Euronova Energies, koja je zapravo jedno od važnih krila mediteranske rute u sjeni za krijumčarenje ruske nafte. Dakle, ovo je mreža na koju je uključena infrastruktura tankerske plovidbe Zadar i Jadranskog naftovoda, odnosno JANAF-a. Dakle, kompletna infrastruktura tankerske plovidbe Zadar i JANAF-a ovog trenutka je uključena upravo na ovu infrastrukturu, ili ajmo reći arhitekturu za krijumčarenje ruske nafte, koju možemo nazvati šema Euronova. Centralna firma, matična firma je Euronova Energies SA u Ženevi, dakle u Švicarskoj, preko koje Stefan Jovanović, koji je glavni akter, jučer smo ga spominjali, dakle preko kojeg idu kontakti prema Kremlju, Euronova Energies u Ženevi je glavna firma preko koje Jovanović za svoje partnere, a među partnerima su tankerska plovidba Zadar i JANAF, i dakle ta hrvatska strana mediteranske rute, Jovanović kontrolira ne samo poslove ruskom naftom na Mediteranu, nego i financijske tokove. Objasnit ću vam. Druga glavna firma, po važnosti druga firma šeme Euronova je Euronova Energies Holding Limited na Cipru. Kao i Euronova Energies Holding SA Luksemburg, koji je treća po važnosti firma u šemi, te dvije firme, dakle Euronova Cipar, Euronova Energies Holding SA Luksemburg, kontroliraju vlasništvo nad većim dijelom mreže Euronova. Tako recimo Euronova Energies Holding SA Luksemburg je vlasnik i osnivač Euronove Energies d.o.o. Novi Sad, koja je opet strateški bitna, jer upravo preko Euronove Energies d.o.o. Novi Sad, nafta koju dovozi tankerska plovidba Zadar za terminale u Omišlju i Konstanci, preko Euronove Energies Novi Sad, ta nafta ide državnim robnim rezervama Republike Srbije i Naftoindustriji Srbije AD, odnosno NIS-u, njihovoj rafineriji u Pančevu. Dakle, shvaćate kako je to dobro razrađena mreža. Da ne bi novac, koji je zapravo ilegalni prihod, jer se radi o krijumčarenju nafte pod međunarodnim sankcijama, novac se disperzira preko offshore kompanija na Cipru i Luksemburgu. Radi otežane kontrole europskih i međunarodnih institucija da se utvrde točni tokovi novca kom se plaća. A ne samo kom se plaća, nego kako se kasnije taj novac koji ide iz mreže JANAF, tankerska, Euronova, NIS, državne robne rezerve Srbije, kako se taj novac dijeli poslije među njima. Zato je mreža Euronova, šema Euronova izuzetno bitna. Vratimo se na ono jako bitno. Euronova Energies mreža ima dva strateški važna partnera za funkcioniranje ove mreže. To je tankerska plovidba Zadar, Jadranski naftovod, odnosno JANAF, koji je pod apsolutnom kontrolom Vlade Republike Hrvatske, u ovom trenutku HDZ-ove vlade. Partnerstvom sa tankerskom plovidbom i JANAF-om mreža Euronova kontrolira terminale i raspolaže terminalima u Pločama, Gaženici i Omišlju. Dakle, u svakom trenutku sirova nafta koja je iz Rusije tankerima tankerske plovidbe Zadar dolazi u Europsku uniju, može se pohranjivati gotovo bez ikakve kontrole, jer ponovit ćemo rečenicu Davora Šterna, nafta nema bar koda, može se skladištiti na terminalima Ploče, Gaženica, Omišalj. Praktički skladištenjem u naftnim terminalima Ploče, koji dvostruko kontrolira HDZ, jer HDZ u Pločama kontrolira i terminale Republike Hrvatske, ali i, zamislite, terminale Federacije Bosne i Hercegovine. Isto HDZ kontrolira. Dakle, dvostruka korist je
preko mreže Euronova, jer onda ta ruska nafta može i za Bosnu i Hercegovinu i kroz mrežu fiktivnih naftnih malih kompanija ta se nafta opere i može ići dalje iz Bosne i Hercegovine. Vrlo važna šema u kojoj naravno opet strateški najbitniju ulogu igraju tankerska plovidba Zadar i JANAF. Još jedan važan, da tako kažem, terminalni, strateški kapacitet Euronove kao mreže ima preko Euronove Energies SRL Rumunjska. Dakle, Euronova ima posebnu tvrtku registriranu u Rumunjskoj, preko te tvrtke kontroliraju i drže terminale u luci Konstanca. U ovom trenutku imamo dokumente da tankerska plovidba Zadar, iako to nismo znali, znači nigdje, ni u kakvim javnim objavama, dokumentima, ne stoji da tankerska plovidba Zadar vozi naftu za terminale u luci Konstanca, za Rumunjsku. Naftu iz ruske luke Novorossijsk, tankerska plovidba Zadar vozi na terminale u luci Konstanca, koji su pod kontrolom mreže Euronova i onda dalje Dunavom idu za Srbiju, odnosno za državne robne rezerve i naftnu industriju Srbije. Sad dolazimo do tri vrlo važne firme u mreži Euronova, preko kojih se izvlači novac koji se onda dijeli svima u toj mreži. A to su Euronova Energy Services UK Ltd u Londonu, Euronova Energies Dubai i Euronova Energies Overseas. Preko te tri kompanije, mreža Euronova iznosi novac iz ovih poslova, dakle sve ovo što vidimo, te financije na kraju preko ovih offshore kompanija završavaju na ove tri, pritom najveći dio financija završava na Euronovi Energies u Dubaju i Euronovi Energy Services UK Ltd u Londonu, i od tuda se taj kapital dijeli svim sudionicima ove mreže u kojoj, ponavljam, stratešku ulogu igraju tankerska plovidba Zadar i Jadranski naftovod, jer bez tankerske plovidbe Zadar ove šeme jednostavno nema. Tu je, što je posebno zanimljivo, jer radi se o krijumčarenju ruske nafte, radi se o transportu nafte iz ruske luke Novorossijsk za Europsku uniju, međutim u mreži Euronova važnu ulogu ima i kompanija Euronova Energies Ukraine LLC. Znači, zapamtite, u cijelu tu priču umrežena je i kompanija kćer mreže Euronova, Euronova Energies Ukraine LLC. Također, dio novca koji se povjerenički dijeli sa ovih tri kompanije završava na Euronova offshore fondu na Kajmanskom otočju. I tu apsolutno, znači kad govorimo o tom financijskom dijelu, o transferu financija, o plaćanju nafte koja iz Rusije ide za Europsku uniju preko mreže Euronova, jer šta je, moraju voditi računa da se plaćanja ne vrše preko bilo kojeg pravnog entiteta koji može potpasti pod kontrolu međunarodne zajednice. I zato se plaćanja vrše na ova tri entiteta, London, Dubai i Euronova Energies Overseas, a na kraju dobar dio kapitala završava na Euronova offshore fondu na Kajmanskom otočju. I praktički time se izbjegava bilo kakva kontrola, izbjegava se da financijska sredstva koja idu preko mreže Euronova se nađu pod blokadom zbog međunarodnih sankcija. I tu je još jedna firma u Luksemburgu, Euronova Agro Industries Holding SH Luksemburg. Zašto mreža Euronova? Zašto taj novac jednostavno ne ide preko neke firme tankerske plovidbe Zadar? Zašto novac ne ide preko Jadranskih naftovoda? Preko neke firme koja je registrirana u EU? Pa upravo sam objasnio.
Prvo, kroz mrežu Euronova, koju je uopće teško shvatiti, teško je poloviti. Mi smo godinu dana radili istraživanje da utvrdimo sve entitete u toj mreži i što je uloga kojeg entiteta. Naravno, ja vam u ovim video prilozima pokušavam što je jednostavnije moguće objasniti. Vidjet ćete u sljedećim prilozima dokumentaciju koja ovo dokazuje, a koja će vam onda pokazati kako to papirnato ide. Međutim, ne možemo sve odjednom, jednostavno bi previše informacija, prekomplicirano bi bilo uopće da čovjek shvati, i to je njihova namjera, jer stvaranjem ove mreže u tolikoj mjeri se skriva trag novca s jedne strane, da se ne može ući u trag novca koji bi mogao završiti pod blokadom zbog međunarodnih sankcija. S druge strane, skriva se i trag nafte koja iz Rusije ide za Europsku uniju. Jer time skrivate trag nafte koja je pod embargom i pod sankcijama međunarodne zajednice. I naftni biznis njihov može ići bez ikakvih smetnji. Dakle, koliko je ova mreža važna, mreža Euronova, važna za mediteransku rutu u sjeni za krijumčarenje ruske nafte, toliko je strateški važno da se održi odnos mreže Euronova sa tankerskom plovidbom Zadar. Jer bez tankerske plovidbe Zadar, koja tu naftu fizički dovozi na odredišta koja kontrolira mreža Euronova, nema ovog posla. U sljedećim prilozima vidjet ćete dokumente koji dokazuju ove poslove opisane u ovoj mreži Euronova.